Ebiri kumura mukaga byo kwa kabiri buri mwaka ihanga rya Uganda niryijuka Archbishop wargiye no kwitwa urukumanywa nka Janani Luwum kandi ho nirya nyakazoba nko mucwe gwo kwijuka ihanga ryabasa kwejumbira mu kwijuka kandi mukore mihango yakorwa omuri mucwini ero kushango mu district ya Kitgum ahi mukuru w'ihanga n'abantu nyamwingi basiba aho mu rurembo rwambara ubureberezi obwa Ankole ahansi yo murebereze urukumanywa nka Associate Professor Bishop Sheldon Mwesigwa nabo babasa kurugayo no kukikora umurundo gwo kubanza kandi hona bakijuka w'kitinisa Archbishop Janani Luwum kandi shabangu kigubizemo ibira ya mkamara kwese sire omukoro gwo kwijuka w'kitinisa Archbishop Janani Luwum mu bureberezi obwa Ankole gwabasa korwa mwanya gwo kumanko gwa East African Revival Museum ya hansi yo burebereze nubwo mwe hihi ni kanisa ningashi no bureberezi obwo murharo kandi hona Associate Professor yargayo no kushaba abantu ko mwana barebera aho w'kitinisa Janani Luwum ebyakozere nabo bakabikora garkeni moka ukazo mu mind y'umuntu ukateka biri yawe nateka ukayira ngiki cyo kufa ikikakirira Yesu kikacyahwire akayibire yo kuratira Yesu cyanke tegereje kufana akora ki nafa in persecution in distress for Christ's sake for when I'm weak then I'm strong weak kugira ngo yikirize kufa kandi kufa kwa rugamuki amani owabura omukushabo kunangwa no kwijuka w'kitinisa Archbishop Janani Luwum Reverend Canon Edison Abasa yargaye no kushaba abanya-Uganda kugumana barebera aho Janani Luwum yakozere kandi bakagumamba bitamburira ho butosha omuntu we no rukutsigaho yabaneka yabana abana yabane banje yabane sente akeha yakamarira okuratira Yesu icyo wishe mu makuru yagamba okujumwe ko kumarira akakikora marire ngo atarebiriye bibiriye biri kukira kutukura ahabwe injiri ahabwe kwikiriza ngo mutwisha kurebwa ebiryone birungi enjuwe ribanje n'ebindi byona ebyo muntu ayetenga bazira abana ebyo byona nitwisha kuruhebwa tumurundi gumwe tumurundi ebiri kureke murundi igana yaragaye no kushaba abanya-Uganda ari kugira ngo okurikiriza rahanga nshinje manyisa ngo wayerekereza byona kandi ubuzima rahanga nawe nakozumura umbwire bwo misha okwama ahagati y'ebintu byinje biri kubasa kunyiga embaju zona konka okemerera ohamire otari kunyiganyigwa otari kuha okagumiza muno okoreke cyo rahanga yakwetire yaba n'umbembezi yanohereza bwe kanisa buri muntu we n'umbuji nandisibwa bwe konko kukira munonga turi kurindo kwikiriza kwitu ngo kugumeho uko kwa Archbishop yahamire mu kwikiriza uko akahikana kwitwa konko kwikiriza uko akakutsigira abandi n'abandi bakutsigira abandi n'abandi bagakutsigira abandi mu mitotoro hati okugira ngo kwikiriza uko kutafe mu nakugwitu nitotuje twanjura abandi ababire barho kandi abayirebire nagabo Janani Luwum ari kwitwa no kuyisire ahaba harimo uw'ikitinisa Canon Ganafa William nangwa na Dr. Nganwa Mugume barge no kushobora kuyagenzera naho icyo climax okwaturunye n'umukoro gwakozwe nahagire enjiri na munonga yasasize abisherukare n'abirembezi bani so tume evidence yonjire properly ngo bakamutera isasi y'umukanya okumuwa cyambere akakigamba unfortunately he is dead now aha mukorogo wari umugenyi mukuru yatari ndijo kureka yabari umusayansa omukugu kandi hona aha bintu byo butosha Mugume amono wargayo no kujwekera kamishana wenshonga ze byo kurambura mu ndo ya Uganda Jacqueline Nyirasija kandi hona aha mukorogo yargayo no kugira ngo ubuzima abanya-Uganda bene kumwamba rebera Janani Luwum yakozere kandi nabo bakabiteka umunkora the scripture guiding us today from Revelation 2:10, be faithful unto death, and I'll give you the crown of life, speaks directly to the life of Archbishop Janani Luwum. These words are not abstract theology. They were lived reality in his journey. His faith was not shaken by intimidation, nor silenced by fear. He remained steadfast in truth, even when it cost him everything.
yaragaye no kusima ibikiro ry'ibyakare erukumanya ke ya East African Revival Museum aho kugira ngo babikire kurungi ibyafayo bya Janani Luwum cyari kugira ngo umunye Uganda wena ine gumanazokwo akashomba akamanyo kuyafira. I wish to commend the East African Revival Museum for preserving a memory and legacy of Archbishop Luwum by dedicating space to his life and witness. The museum ensures that this legacy is not confined to history books, but remains live in the hearts and minds of present and future generations. Nkabanya Uganda nko kukuryo muchwe hona ukweto ihanga lya Uganda binjini bijuke kereke kandi bagumana bijuka Janani Luwum ko yisuru habwe dine ekikumanyisa ngo buzuma nabo bine kufere dine. Habaho reconciliation program no kusasirana batakurebera mu dini konka bakwishwe umuntu ogwagara kikoze kwabera ari umuntu batamutumire nango n'abasiramu bakabatamtumire ebyo nakana bikora hamwe. Nzasimagagisa ahabwa GNTV agarukoski